Yes, mureke mbasuhuze kandi mbifurize kugira isaa sita nziza. Nge ndi Emmanuel 250. Wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora rero yikore kugira ngo ujye ubonera amakuru ndetse n'amateka ku gihe. Itangazo rero rya Rayon Sport nyuma y'imvururu rero zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuzaga rero Bugesera FC ndetse na Rayon Sport FC. Kuri ubu rero uyu wa gatandatu rero tariki 17 Gicurasi, aho umukino wahagaze utararangira. Rero ni itangazo Rayon Sport ishyize hanze aka kanya rero yisegura ku bakunzi b'imipira y'amaguru. Ati turamenyesha ko ibyo byose rero ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazihanganirwa. Ati rero tuboneyeho kandi kumenyesha ko icyemezo kuri uwo mukino rero kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zifite mu nshingano umupira mu nshingano. Ati mugira amahoro. Ni itangazo rero bashyize hanze. Iri tangazo ryose reka nze ndibasomerero kugira ngo mwumve ibyo ubuyobozi bwa Rayon Sport rero bitangaje nyuma yo kubabazwa rero n'umukino wabaye ku mugoroba rero ubera kuri stade ya Bugesera, hakaza guterwa rero imvururu hariya. Abafana rero ndetse n'abakinnyi ntibabyumvishe kimwe ndetse n'abayobozi. Rayon Sport rero yo ihise itereka hanze itangazo. Baragira bati rero ubuyobozi bwa Association Rayon Sport buramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko byabababaje bikomeye cyane n'ibyabereye kuri stade ya Bugesera ku wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025 mu mukino wahuzaga Bugesera FC ndetse na Rayon Sport FC utabashije kurangira. Ibyabaye bihabanye rero n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo no kubahana. Ati ubuyobozi rero bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisiteri ya Siporo n'izindi nzego zireba ndetse mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Ati turasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibyabaye byongera kubaho. Ati kandi tuzakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru. Ati kandi uzira amakemwa. Ati kandi ushingiye ku mucyo ndetse ubufatanye n'iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa Association Rayon Sport. Iri rero ni itangazo baje kuba bashyira hanze rero mu gihe barimo kwiregura rero ku byabaye ku mugoroba. Imvururu zagaragaye hariya kuri stade ya Bugesera rero zateje ibibazo byinshi cyane bituma n'umupira uhagarara utarangiye. Mureke turebere hamwe noneho uko aya makimbirane yateye. Umukino rero umunsi wa 28 wa shampiyona wahuza Bugesera FC ndetse na Rayon Sport FC wasubitswe kubera umutekano muke watewe n'ibyemezo by'abasifuzi bitanyuze abareyo. Ni nyuma y'uko rero Rayon yari maze gukubitwa ibitego 2 na Bugesera. Ni umukino rero watangiriye hejuru muri rusange, ariko Rayon Sport rero ariyo isatira cyane byatumye rero ku munota wa gatandatu ibona igitego cyatsinzwe rero na Abedi Biramahire, ariko umusifuzi Ngabo y'Isonga Patrick utagiye ahuza n'abayobozi rero ba Rayon Sport ku byemezo byinshi yagiye afata, avuga ko yari yabanje gusunikana. Ubusatirizi rero bwa Rayon Sport bwari burimo Omari wari wasimbuwe na Kabange afatanyije rero na Yusufu Diagne. Batangiranye rero guhuzagurika, aho ku minota ya mbere rero Bugesera FC yababonyemo amahirwe yo gukunda amazamu rero, ariko yabyara rero umusaruro. Ku munota wa 13 uyu Omari Aba rero wa Bugesera FC yahinduriye umupira
ku ruhande rero rw'ibumoso usanga uwo bita Dukundane Pacifique rero hanze y'urubuga rw'amahina gato. Uyu mupira rero yamuwinjijemo neza ku rubuga rw'amahina, maze Ruhinda rero Faruku atsinda igitego cya mbere. Mu bihe rero bitandukanye Rayon Sport yagiye igaragaza kutishimira ibyemezo by'abasifuzi, n'ubundi rero yari yagaragaje ko batitwara neza imbere y'umukino. Ubwo rero yandikiraga Ferwafa yasubije rero ko byinshi abasifuzi baje kubarya ibitego, ati byari byabazwe. Rero igice cya mbere cyarangiye Bugesera FC iyoboye n'igitego kimwe, maze rero mu gice cya kabiri ku munota wa 52 rutahizamu Biramahire Abedi akorerwa rero ikosa mu rubuga rw'amahina, ryari kuvamo rero penalty mu mboni rero z'aba Rayon Sport, ariko umusifuzi Ngaboyisonga Patrick rero avuga ko nta cyabaye. Bugesera FC rero yahise izamukana umupira igera ku rubuga rw'amahina, maze uyu musifuzi avuga ko Ishimwe Fiston yakoreye ikosa Ruhinda Faruku bitishimiwe rero n'aba Rayon Sport, atanga penalty. Icyemezo rero icyemezo nicyo cyabaye imbarutso rero y'ibyabaye byose, aho abakinnyi ba Rayon Sport n'abafana batabyishimiye kugeza ubwo rero bamubwiye umunyezamu ati ndi kuri yo Patrick rero kuva mu izamu. Umunyezamu rero wa Rayon Sport ava mu izamu. Abakinnyi rero bakomeje gushamirana babwirana nabi, babwira ndetse n'umusifuzi wo hagati nabi hagati rero mu kibuga, ariko birangira umunyezamu agarutse rero mu izamu. Penalty iraterwa rero nyuma y'iminota 6 umukino wari uhagaze rero. Obita Omar Abba rero niwe wateye umupira wavuyemo rero igitego cya kabiri. Nyuma rero y'igitego cya Bugesera cya kabiri, umukino wahise uhagarara umara iminota 20 abakinnyi ndetse n'abasifuzi n'abatoza batabyumvikanaho kugira ngo umukino wongere ukomeze. Maze rero saa 10:35 nibwo komiseri w'umukino rero Munyemana Hudu yavuze ko umukino uhagaze kubera umutekano muke. Bitangarizwa rero abafana benshi bari bitabiriye uyu mukino, nuko rero ibyabaye kuri stade ya Bugesera rero byaje kuba bigenda. Ferwafa rero ifata umwanzuro wo guhagarika uyu mukino. Reka dutegereze turebe ibyo Rayon Sport yanditse yisegura cyangwa se inamenyesha Ferwafa, turebe icyemezo Ferwafa rero iraza kubifataho. Ndi Emmanuel 250